Pamirsa dawa kebungkahnyane genah wisata Raris Bali, geranjing status PPKM level 3. Samian pesisi sanewenten ring Badung sampun ngawit kerauhin pengunjung. Sekadi ring pantai Batu Bolong, Kuta Utara, wilangan pengrau wisatawan domestik mewah asing kekantenang sayan nincap. Nampenin kahanan inucap paiketan saking kepolisian nincapang panureksan miwah ngelingang pengunjung antuk stateng laksana yang prokes. Kasat Polair Polres Badung AKP Wayan Ciwa Antara Matutang kahanan inucap. Manut dane makatah rahinani lintang kahanan pasisi sampun ngawit kerauhin pengunjung ringgalah sande. Nanging paiketan dane maut saheng watesin pengunjung mapupul stateng ngangge masker sanes sampun kaanutin becik. Dani nguduhang majeng anggotanipun Mang Dane rajeg nureksain pemargin prokes oleh pengunjung pantai. Ngenenin indik aplikasi peduli lindungi paiketan Dani pacang memperkanti sareng pengelola pantai miwah restoran. Parindikan inucap taler kebausang oleh Kapolsek Kuta Utara AKP Putudiah Kurniawan Dari. Pemerintah sampun mungkah 50% kunjungan wisatawan. Majeng genah wisata tur pemargin protokol kesehatan sampun memargi becik anut sekadi sani mungguh ring SE Gubernur Bali nomor 15 warse kali talis likur. Yadiastun genah wisata sampun kabungkah nanging dani mepengabdi krama stateng ngelingang pemargin prokes. Selanturnyane Kasih Humas Polres Badung Ibtu Ketut Sudana ngewedarang tios ring pesisi parikrama ring pasar miwah genah usaha taler nenten lempas antuk katureksain. Tim gabungan sanirahu saking TNI, Polri miwah Satpol PP ngulengang kuentenan warung, pertokoan miwah kafe sane kantun mabuka ngelintangin gala sanes sampun kuatesin ring widangan di sepenarungan mengwi. Tim gabungan terus ngicen pewarah majang krama pamekas para pedagang mangdes tata anutin prokes luwire ngangge masker nyaga jarak nguangsuh tangan sah ngirangin parikrama ring jabe. Kertanegara Bali Pos Nguningayang.